Padrakane kapurian wenten laris parekan sani gagesonan kepurian matur ing sang jaga Wagi pacang matur nguning ayang ring ide sang jogor manika nawang titiang ratu betar maduluran sembah iparekan raris matur nawegang matur sisip titiang ratu betara gagesonan titiang tangki Negade titiang rauh tangkil ring ajeng paduka betara ngatemoni telas sempun semi titiang jagi pacang matur nguning ayang indik punika atmone sampun tangkari sami sampun telas ratu ngatmo banci sani kantun sani kari wantatmu sani bancih kemawon ratu dening kasupat sang bimo
Riyantukan atmane punika sanesiosan ring atma Pancih sami punika sampun kasupat oleh Sang Bima Ratu Betara. Ngajen biang nyetna Riyantukan teman haji miwah biang idene nenten kepanggihin wedang kayu ketemu wis kasupat niki raris jeg seledang kayu nih ngebur sedaging kawahe atmu ni punika kaunggahang keluar sami sampun kesupada jaga manik berarti bisa wis puput atur iparekan wan jesipi kerodan ide sang jogor manika mengelur sadak suarani deni mengelur sade nengkek menyerit aduh kebalok pekawan niru kene diwatekin cikere balan nire sani perkasa ajak mekejanga jani kado jelemu
jelema mata aneh nekein mai ke neraka janinya nguasa gasik kawak dini tur maning ieu bani pesan ngusak asik ngugang kawahe ane ada dininya Bimo seno ngaranipun jelemane totonan sing jadelen ieu tuah madan ibimo jalan jani cak bimo Nana cikar bala makejang kema buru alih ya ibimo lautang lantas cak-cak ngejok oros jek cangkring Hejok pain oros bergedek tegul cangklingin ieu pangsing nyidang ieu melaibang pulang ditu di kawah camber go kamu ke subelantas gitu jek pulang cemplungang ditu di tengah kawah camere goh mukane aning ngerodok kendoang buti sami berabda sehananing bebutane wadek cikere bala sami sampun rauhang girang pada iya
talar megirang-girangan saling pedingkrikinnya. Serangap sarwa soahe sregep makte gegawanan nyane punika soang-soangan. Pedang tumbak miwakeun wenten sane maktek lewang tumbak taler wenten sane maktek risa kalau patek ya berarti Edro kepunika taler wenten kalau pate saning rauhinnya sang wadawi kramo punika taler sang ware wikrama sareng punika rawuh titiang sanggup nyakecak bimu inggih titiang misadil pacang nyakcakipun ibimongan jagor manik nual mali wang jogor manik malih nimal ide mau canoang jani kamu jak makejang jak bimu
Nah yen lamun subuh kita mau kamu jani majalan ajak mekejang serap alih tur cak ya ibi mau Bimo sino pisan Hide sang Bima mula tos ning anak luwih sideng sakti teguh luwir senjata dan minto sehananing senjata sane ketiba ring anglan ide toan wenten sane mintulin napi malih pacang natonin suwed kagorek manten tanjuk meresidayang Dali sami Tali sane nyaot ide sami pegatas tas pegelantes dan pegantulan ya katuso ngantuk kedris wenten saning unying nebek kang keris keanggan idene kasempalin Bimo mangkin wenten taler sani nyepeg menyempal ide sang Bima antuk lewang pedang keris padang
Sakimaun boya jasang Bima sane kekaninin nanging klewang lan keris punika mewalik ngemasin tugel utawi lunga ngapan Bima bayu Nabi mawinang duaning ide sang Bima wantah pawane putera ide wantah putran ide sang Hyang Bayu mawat kawat balung besi anggan idene waluye mewat kawat mebalung wajah yaning ka inargamayang Bima jogor mani ke kasur janten sampun ide sang Bima sane jaya sane ngunggul ide sang Jogor manik lan cikere balane keni preside punika kekasorangan gele semangki sang carita ni mangkin ide sang Suratma sade gegesonan dari sida pada gegesonang ide mangde preside digelis serauh pedak tangkil ring idobo
Panggil majeng ring ide sang ngwasi ring neraka ke ide sang yang yamu panjang ratu pada wagang titiang Ratu Betara rauh titiange pedhek puniki wantah nguning anyang kawin tenane sane mangkin punika banyak prajurit cikre balane ratune sami sampun ajerih Bima Sena dahat sakti ipun Bima Sena saning awinang puniki ratu ipun wiyakti teguh sakti tampingan ipun pada Swami bala derwene kasor sami sampun melaib nyelametang padewekan ipune soang-soang Jogor manik sampun sapunika taler sang Jogor Manik sampun kekasorang antuk ipun Bima Durna Seratu yang mangkin becik-becik kang ratu mikayunin wicarane puniki ratu ngandakipun Bima Sida kekasor sapunapi jantek ratu sumangdanipun
pun ibimo sido raris ke kasorangnya. Betara iya raris ngandike hide sangyang yamu ring sangyang suratmu yen ing kita maman Neyen saja subuh saja gitu buka tur yang surat manenya sampun nang dewa sebab nire jelakar ngarepin iya ibimo kemudian kasornang jatmi meraselek menireh mireng dewa kumnikanti kalahang bani manusoan ngapa nireh kuasa haning wasi dini diamoloke mula patut menire hani meragatang wicarane ane buku janine jelama mata cumangkah halanggan pesan jelemun numatah wani ite kemainnya ngesakasih yamu
aing degag ni nagih ngugang ya melukani ya ngasing gawe sampun pasti jelemu sing nawang tutur agamu nih miripang sing ngugu apa asing-asing ngelaksanane subuh pasti ke ieu pesanan palanipun jeli manut karemu kancan parilaksanane lakar mewuh pale ya dia nih mebuah melah utawi jeli nganutin ieu untuk kareman nya ning